Watla katmat election jong kajala kampat benar setia lano ke election MDC kan salong Henry ke jingpen kre jong kiseng sen partai baper kalaya syat kawai ni kita kade keseng khnam keseng rum kabal rim keseng khnam kalapan kre syat ban sei kartong hak election MDC kata akan sei na po KHEDC kabala kami lenti bakani election kan long house number 1 kan bakani keseng hapo KHEDC pat kanam penying kartong setia Walking President ke khnam oba Thomas Pasa uloong baka seng kalapan krep hai kini ke election ha KHEDC bat hadu mentala jan arpeutuli ki konstituensi baki kartong kelemi syakmat ban pantikan uloong syo baka seng kan sasyong ya ka Central Executive Committee ban penbenano ya ka thup karteng ka banengkong jong ki kartong uloong bangilapan krep ban sei kartong tang hapo KHEDC kat baha JHEDC pat nginom sei setia wala da kildon ar laingut kebawan cakmat man pantikan Henry kin penleci mucwa tang hapo JHEDC kumban cukadau hangni baga khnam kabala seng hau arajar ar ka klem penying kertong setia hak election MLA ar paulai ba Thomas uloong baga khnam hak election kam da pau tan kum kiwe ki seng tang ba uloong baga kamram jong seng kalong pantrei nak banta upai ba Padia kaning sakhi baga khanam kami tang kapor election Henryman kapor ke jumi nak menta ki mar ki paper ke jingwan ke election kalong mangin penkre pan persang bat ngin yakun ya kini ke election halor kinong rim ke khanam kan persang manwat ki kertong ki badon ke jingkit kle ban ya trailang bat bandon ke jo kathong ke syong pat hakarai jong upai ba ki katukan ni ki mat baga khanam kan sa Lecau upai bah kan ke election MDC ke bansa 1 ki kan thup ban pentrai kam ya ka trading by non tribal regulation ka kendai spa san phau ke ban ya da ya ka hok try muluk ban dawa pen kala ya ka Shrill tribe order ka kendai spa san phau bat kumju ba termasuk long susu baga parti kenam hadu menta karang jeng scam ban dawa pen kala ya ke edi rule kam tam ka section cispa arho pra ban penti kena batang ki try meluk kin yo ban jed ikin umi kemat ha district council